news, Uvira yose umuriro waraye ukupwe. Murabiza agace kagiye gucamo ibintu bitari byiza bya forode bakupa umuriro. Aba forode mwese mukunda kwambuka ninjoro mu mwijima. Ikupwa ry'umuriro rya Uvira rihatse iki? Niki kibiri inyuma kubera ko umuriro uri gukupwa M23 ihavuye? Nego tuvuga kugiye gufasha umuntu mu rugo rwa bitameze neza, nawe ubwawe utifashije mu yandi magambo. Agaca n'inyuma bakabahamagara inbox ngo dufite igikorwa turimo turakora cyo gufasha runaka. Ni byiza cyane gufasha kandi turabishimiye, mwakoze neza nubwo namwe mwabiririyemo. Bantu mufasha ndabibutsa ko atari banyakamwe, n'abafite imiryango bavukamo, bafite imiryango bashatswemo, bafite inshuti, bafite abavandimwe bagomba kwizerwa, mugatanga ayo mpesa zabo, ariko mukoresha izabo mwitwaje ko nta matelefone bafite. Ubwo ni ubujura nimero 3. Yes, reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza, wewe bukeye ndetse nawe bugorobye, nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuyemo utugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifabagana byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimira kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije by'umwihariko umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Dusuje abantu bari ruguru, abantu banze kuva mu bibanza bya basekuruza, ababonye ko ari ngombwa ko bagomba kuhaguma kugeza kuri kakuka kabo kanyuma nk'uko nyakwigendera afande yabivuze. Namwe turabasuhuje cyane, by'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika. Muri abantu b'agaciro cyane, abantu bagira umutima w'urukundo. Turamukije n'umudamu uri mu Bufaransa witwa Bigeyo Esperance TV, mugende mumukandireho aho uri hose. Nawe mama turagusuhuje cyane, komeza ugubwe neza n'umuryango wawe. Turamukije Amadubu, turamukije Intare. Turabasuhuje mwese abarwana shaka icyama ya mapinduzi, turabasuhuje cyane. Niko Magufuli yageze avuga ngo ni cyama ya mapinduzi, kiriya cyama cabo. No kuri turabasuhuje cyane kandi tutaragira mu byo tuvuga byinshi, duhaye mpore abanyamurenge babuza n'ababo, ababyeyi babo, inshuti, abavandimwe, aho muherereye hose. No kuri abanyamurenge muri dusange tubahaye pole, mwihangane cyane, mukomere, kubera ko iyo buhabuje gucagagurika umwijima uzuba mwinshi, kandi mwivura igiye guhita izikubaguriza ikagwa, ukagira ngo uko barayongera volume ibiheje guhita mukabona umutonyi umwe ibiri, nuko biba byagenze. Abantu bari Kamanyora namwe turabizi ko muri situation itari nziza, mwihangane cyane, mukomere. Ngira ngo mwabonye ko icama carakaye, yuko gahunda ihari ari uko tugomba gusubira Uvira, tukisubiza ibice twari twaratanze mu nzira y'amahoro kubera igitutu c'amahanga. Aya niyo magambo yagiye agarukwaho cyane. Shuti bavandimwe muri Kamanyora, ndabizi muri mu bihe bigoye, muri mu bihe bitaboroheye, ariko mukomere cyane, mwihangane, kandi nimba uzi ko ufite uwawe hariya, mube hafi. Inshuti, umuvandimwe, nababwiye mu kiganiro cya mbere nakoze ejo ati rubanda cyangwa se umuntu wa kure aza kunga aho wagejeje, ariko iyo bavuze ngo ntibindeba n'abandi baza bavuga ngo turahera hehe ko iwabo ntaco bakoze. Mwirinde kwicisha bene wanyu inzara bari mu bibazo, mwirinde kurya mwenyine, mwirinde kumena, mwirinde ico tuma uhamba uwawe cyangwa se ugashinga uwawe kubera inzara. Mwirinde, ndabwira abafite ibyo kurya, abafite ibyo banywa, mwirinde ico kintu. Imana yo kibahanira kandi yo nabagaya cyane. Rero mukomeze muzirikane abanyu, mukomeze muzirikane abacu,
nanje ndi kuvuga gutyo ndabizi ko hari abacu bariyo, ariko hari igikorwa gitegurwa gukora kugira ngo barye, bambare, baryame, bamere nk'abandi. Uno muryango w'abanyamurenge wakuwe muri Uvira kubera imiyoborere mibi cyangwa se ubutegetsi bubi buriho bwa Kilombo. Nukuri mubizirikane cyane, kurya uzi ukenera ubufasha ukumva kujya nyine uza wumva kwa kundi nyine, ariko nawe bigenza wumve ko ikibazo ari cyawe. Ibyo ngibyo ngira ngo byumvikanye. Abarwanashaka mwese aho muri, mbahaye yambu cyane kandi ndabasuhuje ndanabakomeza, kubera ko turi mu bihe bisa n'ibyanyuma bya bindi Pawulo yavuze, ibihe bigoye, ibihe byo kubura abacu, byo kubura badukunda, ni ibihe nyine by'imperuka ko murabibona, ariko mukomere cyane. Breaking news, Uvira yose umuriro waraye ukupwe. Ubundi tumenyereye ko ahantu ku byambu cyangwa se icambu cambukiranya amato, za ndege zo mu mazi, ubwo n'amato cyangwa se za modoka n'amato, abenshi wenda mushobora kuba muri kutureba mutaragendera mu bwato, cyangwa se hari ababona gusa kwa mutandao, ariko tumenyerewe ko akenshi ku byambu ariho bakupa umuriro bashaka kwambutsa ibintu bitemewe n'amategeko cyangwa se ibintu bitanyuze mu muco. Uvira rero gukupka umuriro kwaho kwatsemo ibintu byinshi cyane, biravugwa ko harimo gupangwa isahura ryinshi cyane kubera gukupa umuriro. Murabizi agace kagiye gucamo ibintu bitari byiza bya forode, bakupa umuriro. Aba forode mwese mukunda kwambuka nijoro mu mwijima. Ikupwa ry'umuriro rya Uvira rihatse iki? Ni iki kibiri inyuma kubera ko umuriro uri gukupwa M23 ihavuye? So kuvuga ngo wabuze, ni ukubura ku bushake. Turaza kubibabwira mu buryo burambuye cyane. Ikitwicaje hano kandi nuko tuje gutesha amacano amwe, n'uducano dutoya cyane tuvuka, ariko tukavuka dufite nk'ikiburi cyane cyo kuvuga ngo reka twibe mu bababaye, iturufu yacu yo kwiba ibe abababaye. Nabyo turaza kubikora cyane. Izo ni ingingo z'ingenzi zigize ikiganiro tugiye gukora gitoya kitarambiranye. Ndagusaba ngo ubane natwe kugira ngo uze guhabwa ukuri mwahishwe, cyangwa se ukuri mutazamubwirwa kuri social media cyangwa se kuri mutandao. Nindumvuze twebwe uko mutubona nitwe tubishaka ko mutubona gutyo, twigirinjejwe kugira ngo mubone ko turizo ariko tutarizo, tukigira abanyabibazo ariko tutari abanyabibazo, tukigira abanyamatiku ariko tutariyo. Mu by'ukuri umuntu wese afite intego yatumye aza kuri YouTube, kandi kurya umuntu akwiyereka uko akeneye kumubona. Nuko abazarendo cyangwa se FARDC niba bari inyuma y'ikupka ry'umuriro wa Uvira, agace gatuyemo abanyamurenge benshi, gatuyemo bivugwa ko harimo inshuti za M23. Aba M23 murabizi ko ni icama c'amahoro, icama giharana kwishira ukizana, buri wese kiramwegereza kidaheje. Cyari cyamaze kubona inshuti nyinshi, abaturage benshi babakunze, mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga amashusho atambuka ababyeyi babasasira, babishimiye cyane, bababwira ngo karibu karibu karibu, nimuze bacunguzi bacu. Uyu muriro gukupwa kwaho no kugira ngo baza gutaza akavuyo kenshi, banagire n'ibyo bangiza ndetse n'ibyo batwara, hanyuma bize kwitirirwa abandi. Kugusahura rero kwa Uvira kuravugwamo cyane abarundi, dore ko ibyinshi bari kubzambukana babijana ibujumbura, bagaca ku mupaka batabasatse, bagaca ku mupaka nta nkurikizi. Ayo niyo makuru y'ikupwa ry'umuriro, nayo mpamvu amacano rero ahari havuka akiri masha, afite slogan yo kuvuga ngo twebwe gahunda yacu ni ugufasha abababaye. Yes, wonderful, that's nice, ni byiza gufasha, byiza cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu namwe muze gutekerezaho, mwe mutanga iyo mfashanyo. Simbibabujije gufasha, ni byiza, nanje abamfasha babagize neza, ariko ico tudakeneye ni ubujura buri kubera kuri izi social media, niho ubwibizi bwose busigaye. Ikintu cya mbere tuza kubibutsa cyangwa se tuza kubamenyesha ko
gutanga kwanyu ari umutima mwiza ariko mubitangana amarangamutima. Ndagenda mbaha ingero ndirinda kugira uwo mvuga ariko bariyumva barizi. Bano bana bato bakihabaza bari no gusenya n'imiryango cane, ariko nta kindi kibiri inyuma ari ukugira ngo barire mu nduru zanyu, barire mu marira yanyu, barire mu gahinda kanyu, uzi ngo bagufashije. Ingingo ya mbere turi bugukubite, fasha umuntu ni byiza kandi turabigushimiye, ariko ntabwo uzakora urubuga rwo gufasha umuntu ngo ushire contact zawe, jamais. Ubwo n'ubwibzi nimero ya mbere. Nimero ya kabiri, ni gute uvuga ko ugiye gufasha umuntu mu rugo rwawe bitameze neza, nawe ubwawe utifashije? Mu yandi magambo, hari ibintu bigenderwaho mu kugira ngo umwizerwa cyangwa se ube umubitsi w'umuhana. Icya mbere, ugomba kuba uri inyangamugayo. Ikigira kabiri, ugomba kuba wifashisha kugira ngo twaduke bari kuguha cyangwa se uri kwakira tuzoducumuriremo. Mwagiye mubona abagore benshi baza bavuza induru mubita abasazi, nyamara si abasazi, baranyibye mu mfashanyo yanje, kandi nibyo cyane. Kuva je natangira Ineza Live TV nsaba ubufasha abantu babiri, kandi mu kubasabira ubufasha natanze nimero z'umurera nk'umubyeyi we, undi ntanga nimero z'umudamu we kuko umugabo we nitwa mudusabira ubufasha. Nirinda ko iyo nkunga yongeraho iwanje bitameze neza ngahemuka. Nirinda ko ejo n'ejo bundi nzavugirwa mu matwi ngo yarafashije biyagezeho ni ifaranga za runaka yariye. Narabyirinze. Kuri YouTube ntabangira n'ikibazo nawe ngo nari ifaranga zubabaye. Umuntu aza kukwaka ubufasha abukeneye, umuntu aza kugutakambira abikeneye, ariko we kubera gusa wamenye ko bigabura, niba muha $1,000 nzamuhamo 400, ntware 600, ntazobimenya kubera ko byose biri guca iwanje. Bagaca n'inyuma bakabahamagara inbox ngo dufite igikorwa turimo turakora cyo gufasha runaka. Ni byiza cyane gufasha kandi turabishimiye, mwakoze neza nubwo namwe mwabiririyemo. Murafasha ntimwerekana raporo, timuza mugaragaza raporo y'inkunga mwakiriye umubare wayo, timuza mugaragaza raporo ya nkunga mwakiriye ico yakoze. Ariko tugarutse inyuma bukeya cyangwa se gatoya, ni gute wakira umuntu inkunga ukagena ibyo ugomba kumugurira? Twamwakiye inkunga ari mu buzima bubi, rent ni ikibazo, ibyo kurya ni ikibazo, nta myambaro ni ikibazo, ariko wowe ufashe ifaranga bamuhaye tutazi umubare wazo, uragiye umuguriye amavuta yo gupima amaritiro 2, kawunga pembe ibiro bingahe, agaceri ibiro bingahe, ngo wamufashije. Biba byiza mugiye mugaragaza raporo mukavuga ngo kubera ko mwaraje kubasabira ubufasha kuri YouTube, mukavuga ngo twasabiye ubufasha Ineza, haboneka $1,000, haboneka $200, haboneka $100. Dore message nagiye nakira, abo nagiye mvivura n'abangaba, hitanze abantu 150, hayigura abantu 140, 10 barahize ntibahigura, abandi bagiye bahiga ifaranga bagenda batanga ibice. Ariko ibyo ngibyo ayo maraporo ntituyabona. Ndababwira impamvu nkoze kino kiganiro, ndababaye cyane. Ibyo ngibyo ntitubibona, mwebwe gusa muragenda mugatabariza umuntu, bamwe bakanaza banabesha. Jewe nta muntu ufite kuzotabariza ntabanje kumva side zombi. Uwo nzatabariza n'urwaye bigaragara, n'uwamugaye bigaragara, warashwe,
cyangwa se uri mu bitaro bigaragara nkamutabariza, ariko ngashiraho nimero z'umubyeyi umurera, ashobora kuba ari mukuru we cyangwa ari mushiki we, umubyeyi umurera. Nanje nshobora kuba umubyeyi w'umugabo tungana cyangwa se unduta, kubera ko abiwanje mufiteho ubushobozi, yarwariye iwanje, wenda yagiriye ibibazo iwanje, ico gihe ndi umubyeyi wiwe, inkunga igomba kuncaho, kubera ko ndumva ntaco nomuriganya. Ba bantu mufasha ndabibutsa ko atari ba nyakamwe, n'abafite imiryango bavukamo, bafite imiryango bashatswemo, bafite inshuti, bafite abavandimwe, bagomba kwizerwa, mugatanga ayo mpesa zabo, ariko mukoresha izabo mwitwaje ko nta matelefone bafite. Ubwo ni ubujura nimero 3. Ubundi bujura nimero 4, mu gihe cyose wakiye umuntu ubufasha ariko ntugaragaze inkunga zabonetse umubare wazo, wewe gusa ugafata ibihumbi 30 cyangwa se 20 ukamugenera ibyo ugomba kumugurira kandi utazi ibyo akeneye, ubwo ni ubujura nimero 4. Nuko ibizanye ahangaha, naganiriye n'umuntu umwe wafashijwe, nababaye cyane kandi mubyumve si amatiku, si ukuvuga ngo wenda bla bla bla, oya. Mwagiye mubona amacano yagiye avuka, afite abantu 100, afite abantu 100, ngo turatabariza, ngo turinginga, hoya. Abo bantu baracafite inzara, ko barihiga, ko barishakisha. Muzamureba abantu b'imfura, abantu batahemuka, muri byinshi babahaye ngo babaheze mubagane, muri duke babahaye mubagane. Kora reba umuntu ufite inzara ngo akwakira ubufasha, ugatekereza ko iyo nkunga uzayibona. Iyo nkunga ntabwo uzayibona nshuti yanje. Iyo nkunga yawe izakemura ibibazo afite. Ni gute uri kugana abantu badafite fo na ruguru ngo bagushakire inkunga uzi neza ko batishoboye? Ko biri kose byange bikunde, mugani wa Maître Moise Nyarugabo ngo tuzabana namwe Uvira ku neza no ku nabi. Ico gihe 50% y'ibibazo bye uzayikemura, 40% y'ibibazo byawe uyikemure, sange yaguhururije ariko karikemura ibibazo. Impamvu mbivuze rero si kindi, naganiriye n'umubyeyi wafashijwe, ngerageza kumubwira nti ko nzi ko bagufashije ku mafaranga menshi afatika, byibuza basi ufite nk'aka business kakakwinjiza basi niyo 150 ku munsi. Arambwira ngo mu nkunga nahawe naribwe ku rwego rwo hejuru. Amakuru nagiye mbona nuko nshobora kuba nahawe 1000 kirenga $1, ariko nahawe amafaranga $350 zingana n'ibihumbi 40 by'amanyakenya. Mbese uko bamfashije ntacahindutse, ndacaringorwa na kamambiri yo kogana. Iyaba njewe sinzi ngo habiyo kogane gusohokana hanze, izicika bakagenda kuri korodoniye, nimba ko bamwitajya akansonamo n'igiceri c'10 kakimuha. Bantu mufasha, mureke kurira mu maraya y'abandi, mureke kurira mu gahinda k'abandi, mugaragaze mwibuke ko abantu muri gufasha babagiriye icizere, mugaragaze mwibuke ko abantu muri guhemukira ari abantu babizeye, bari bafite abandi benshi bo kwizera ariko babagiriye icizere. Kandi ikindi, muzamwirinda gufasha umugore uvuga ko yageranye ibibazo n'umugabo mutabanje kumva side y'umugabo. Ubu nyine ari couple nabonye yafashijwe ubushize, ariko igaruka mu majwi cyane bavuga ko babayipanze n'umugabo ngo bakorogane, babahindurira ubuzima mu nzu, hanyuma bongere bahwihwise ko basubiranye. Muzamufasha umuntu muzi ko byibuza afite ikibazo kiri hejuru y'amezi 8 kuzamura, niko kwiza. Ariko muzamufasha cyangwa se muzamusabira ubufasha umuntu ufite ikibazo kigaragara, urwaye bigaragara, uwagiriye ibibazo mu ntambara bigaragara, n'umuntu urembye uri mu bitaro bigaragara. Ariko umuntu umubyeyi akaza ngo ndakubufasha ngo abana baburaye, ngo umugabo twaratandukanye, bla bla bla, bya bindi byose, ibyo bintu birimo ubwesikoro. Turiyamye ku mugaragaro ico kintu, ko muratukisha abantu, ko muratuma n'abakaje bandi gusa ubufasha babukwiriye, bavuga ngo ndaja kubwaka n'ubundi turagabana. Iyo ni message arinzanye kandi ibabaje.
nababaye ku rwego rwo hejuru, aho mwibwira ngo mwafashe umuntu 1000 cy'idolari kirenga mukamuha ibihumbi 30, 40. Muri abahemu. Ibyo bintu maripo ya dunia ni hapa. Ejo nawe uzagira ikibazo undi akwakira ubufasha aburye, uhwererere mu nzu cyangwa mu bitaro. Nyaboneka mwirinde guhemukira abantu babaganye, mugerageze mu bifura. Wenda Imana yagerageje kugupima ngo irebe ko uri umwizerwa, wowe bifura mu by'abandi urabiriye. Ko muriteza imbere ababaganye bagakomeza bakimyiza imoso. Iyo nkuru impamvu nyikoze, twaganiriye n'umwe. Mureke gufungura za cano mufite gahunda yo gukizwa nabo mukeneye ko musabira ubufasha. Ibyo bintu njewe nza mbigaya kandi njewe mbigendera kure. Iyo umuntu anganye ngo dusabira ubufasha ndavuga ngo ufite telefone, oya. Ufite basi telefone yahuba, yego cyangwa hoya. Ufite telefone y'umuvandimwe wawe wa bugufi, yego. Kandi w'inyangamugayo, mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa nyoko wanyu uremze ntiyo kurira ifaranga. Ariko ko muraja gusabira abantu ubufasha mugashiraho kontakte zanyu za M-Pesa zanyu, nshuti yanje, mugahemuka mukarya ifaranga z'abandi. Cyo kintu kirambabaje cyane. Mugende mwisubireho, mugende umenye ko umuntu yabizeye, mureke kumuhemukira, mureke gukomeza kumujomba isinda no ku mutima. Birababaje cyane. Banyamurenge bwoko bwacu, ndabizi muri mu bihe bigoye, ntibyari bikwiye ko mvuga kino kiganiro uyu munsi kubera ko turi mu bihe by'ibibazo, ariko ni ngombwa niyo message kigomba gutambuka. Reka mbashimire mwe mwabyumvishije, reka mbashimire mwebwe mwakoze critique yuko mubitekereza apana shuko mbitekereza. Reka mbabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga ya mikofi. Igitekerezo cyawe turagikeneye muri section comments. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.